exercise number 1.2 gi ko question number 2 da sida hai se kaina prove that utlo hai bani ko there is no rational number whose square is 3 number ama nangna square tawsalaga answer 3 taba leite hai bi rational number ama nangna square tawsan bada 3 taba amta leite je utlu sini ko example amtang pi ke aina 2 square side tawsale 4 tar aina 3 square tawsale 9 tai ko 4 square tawsale 16 tai sumaina answer ta ise sida 3 tab amta yaung di sine yaung de ko sida 1 square tawsale khalasi 1 3 di kan green ebe yaung pon te adu leite ba adu man hai ja adu utlu happy one da ko adu si utpasi sigi proof se hot pase method se ani le amana kitang sange ko amana kartele ado asang base adum honai hoja CBC ka dum loi hole ko si asang ba method se aduna akoi ki aten masina manipur board ki like manung da su yawe bosem gi like ta aduna osa kharna dum ten ho pase yawi like ki matung ina ko ade dum kharna sang ho bu sum yawi haidi CBC ka da loi na sang loi hole aduna akoi ani makse haijalla se aduna question number 2 ne question number 3 ne question number 4 ne sigi 2 3 4 sigi question ahum se sigi haidi hang bagi style se wording di kitang kenai ko sidana proof that kind hang man amana show that kind torokani ado hang bagi haidi style di number haidi wording je kena bu ani magi art di chama nai ana question number 2 sidana khara sang ba method to holage ado question number 3 ga 4 ga dana atem ba to holage ani mag hai ore dana ko haidi number on thona ba khaktane ba amadana 3 amadana 5 amadana 7 ga ado number dang change to lore aduna method ani mak to hayona ba sidana asang ba holage aduga ani sidana question number 3 ga 4 ga dana aten ba holage yare ko adu si question number 2 je khangdi kan da hana ai co prime gi amtang taamge co prime je noi hana budi taramani ko co prime hai ba wa hai se si amtang tak ta ba yadre sigi co prime hai je kaino ha kan for example na any number ani loading khalase ko asena 3 ga 4 ga hairen khalase sinangna sige 3 ga 4 ga sumai iren khalase sine si kalthana ba yade ba sina mawani da common factor amta yaung de ba sibu akoina co prime ka we ko kakna ba ya ba yaung dabni na moi bani gi hai shape se 1 tai haidane ba aduna mina heng co prime je kaino har ga di number ani digi hai shape 1 tar ga di moi bani se co prime oi haidane sam sam ba sense ta har ga di kakthana ba yade habi wani da aina number among lower yang se 2 by 4 sigi 2 by 4 si 2 na ka en kala 2 1 are 2 2 2 are 4 si kalthana ga di 1 by 2 ta ine mabani je kana ka ino 2 na ka ine ta de si mabani gi hai shape se mabani gi hai shape se 2 ta re ta di mabani je co prime not te kana ba ya je co prime not te hai ne ya re ko sini da co prime gi concept si ma khang ro si khang ta ga di si question je hot pa ho ya re aduna si simana hai je proof that there is no rational number later have ni later potu kama khoi utun ya re ko later potu ulo hai na khoi na layen la khal la ga hosal roi ne later po ulo hai bani na khoi na layen khal la ga hai ta re consider ta ga hot roi ne simaina hot bagi method je ba khoi na contradiction haidi contradictory method haigera by contradiction haigera si adu method du khoi na adu kaure adu taraga di loksalasi let ko x be a rational number such that aina x have a number of rational number am loksale such that x square equals to 3 aina square to je kai no ha kana mana sida whose square is 3 square of the low have an my rational number do ina rational number is x ne lower bani na x square of some 3 ta ina lower ina adu itara ga de ina ko sigi pot si aina sida implies to ren khalasi sigi square se somna thang gi kana root over low it like ko habdi no koina thaina tamada plus si thang adi kai lai minus adagi divide se thang adi kai lai
into lai asmain tawdana sigi square je sona thangi bukanda root over lai haibadi x se kai ga manare root over 3 ga manare sine lai aduna akhona ngasai sigi x si rational number ni haidana su logre aduga hoji kana ga su manare sigi root 3 ga su manare yareko du ta da akhona ngasai rational number tamgi bagi definition gi matungina rational number je khona kama ibi ai rational number is x ne lower sigi x se p by q gi mong de iba yai na khon sai tamgre ko yareko aduna haibidi sigi p by q je kakthana ba yaba nate ko si haidi fraction ne bse smai sum layer dam ne ba si je p ga q je co prime ne kakna ba yada bse haidi fraction gi mong se example se nang 2 by 3 aren khala sumaina hai tare yareko du tara ga di now koina sigi x se rational number ni si kana ga manai no si root 3 ga manai ne alo si root 3 ga mana ba se asa si rational number ne haira bani na mobani je kari gi mong de ibi ai ba p by q gi mong da aduna ina sida p by q gi mong de irage yareko aduna sigi root over je manghan na bai da makta ina nakan animak se haidi left hand side to right hand side to animak square toksal lage root 3 square toksal la p by q square toksal la yareko da isim tang explain tarunge akoina sila dum example pirage sigi 3 makha da leibase si makha da lei je kaino divide haina trase sigi 3 je manghan ge hai ta laga di makha da divide leibani na aina matak da into toksal en khalasi chamana adudi kalthan nagi dra adu answer je 2 ta hodra haibidi divide je kana kalthan nei into ga sumai tawdana plus e kana ga no minus ga sumai tawdana sigi root over siga sigi square ji mabani cancel out tawna ga ne aduna sida sigi root over sida square kasan banina mabana je kalthana grani adu answer kai thang ta hore 3 thang ta hore somdana kai dora p by q sida punna square kasan bane whole square ne haibidi sigi square se p ru kasalu q ru kasalu haibane tu ta ga di p square q square yare ko adu ina si q som thang rage si divide lemni som thang adi into la ane 3 q square equals to p square similar aina mo sigi 3 som dong thang to ke q square equals to p square by 3 aina sida thang to thang din to ji kai gino ha kan da horen si 3 na divide to is udna ba ka tane yare ko ai som da irage chandra sida kai dore sida 3 na sida p square divide to dra here kai do ba 3 divides p square yare ko hai bagi atre di sida ina ko example mata pi rage nangi number 6 6 2 na divide to ya na ko ado sida 6 ani suren khala je haidi ama ya ba hai si ani maksu ya dorom ni ani ya ba hai je ado ama su ya dorom ne haibli si 2 na si ka su si 3 mo ni si su ka 3 mo ni aduna haibi ga chamana ba number divide to ba ya hai je adum ama tang su dum ya do le ra ba ne yai ko aduna si da 3 divides p square is p dum har su ya si haibdi mo si hoji to gi 6 into 6 kana 2 na ya 2 na si ya 3 na si ya do into dum har ge alo 2 na si da ka su 3 tai si 3 tai adi mathanda iru mathanda dum iru 2 na ka 3 haidi mathanda iru su ya ani iru su ya kakna dum ya to le ra ba ne ana sila square lai bi si aina amtang irage yare ko haibdi ka dore haibdi p si 3 na divide to have ne akoi answer kem khang de ko p da 3 na yela kya tai khang de ko adu ya khang dam ne dum haida dum hoji x dum loksal lage baina yare ko sim thang thang din dong ta ga di ka dore p equals to 3x tare similar yare ko se lore adong asai gi si pose hoje hot pa yana baina si je equation 1 thonjal lage sina equation 2 thonjal lage yare ko hoje aina kai dore har kan sida sigi p se 3x tagre
yare ko haidi p je 3 amaga x amaga multiply tawra tare hare p gi value ne hojik phangi si ko adonga sai sida jong si equation 1 sida p square by q square je p square by 3 ne hai ne adoi tara kati using 2 in 1 have the sigi 2 gi nangi results sida phangai ba nangi hojik sida tare ba p equals to 3x hai ba pose nangi ngasai gi sida hapsala se 1 doi tara kati q square le jaramani somda lai sina p square by 3 ne adu p di kana sida 3x ne ba tara sida 3x square by 3 hai ne khala se yare ko si hola si sida q square le re si kano si ki bracket ko sala square ka san ba je mangon square to selu ha bne ha bdi 3 square di 9 tare x square di x tum le kha da na 3 tum le jare yare ko si ki 3 sina 9 da ka di answer 3 ta hore natra doi ta ga di q square equals to si 3 na kal ta di 3 ta hore answer is main ta hore ngasai tau gi da main cha mana na si ki 3 sina sila divide tawar sila di kai tawar sila 3 na divide tawar sila x square tanga hore si ngasai tau gi da main cha mana na khoi na kai u phangi har kan sida si gi q square sida 3 na divide tawar ne ngasai tau gi do ko ngasai tau gi kan da sida to 3 na sida na ngasai na ka dawa ngasai na p square sida 3 na divide tawar yare ko to 3 na p square divide tawre adu itara ga di p da tawa sama ne ngai hai gre ko adu mai taw dana similarly sida su ka dore sida jum ka daw yong sida nam ka dore q square sida 3 na divide tawr tra yare ko adana sare ira ga here divides 3 divides q square ai sa hai gra bani q square divide to ba jadi q divide to ba sama na ina natra 3 divides q yare ko ajadi sigi ai atum ira ge ko sida therefore q da 3 na divide to ba ngasai jo ina sida p da 3 na divide to ba ina khangdab ni na x na lo sangre sida jo q da yelam ni khoi khangdre y ne na khalse ngtang ge ina sum khanjala ja hai ba ni ko doi ta ga di 3 som thang ra ge doi ta ga di q is equals to 3y yare ko sina ang sai rom ma si 2 thon jang ra adona ina sida 3 thol ge sim yare ko khoi maru oi si gi ani sini ko hai ba de hoje ge si nga sai gi si sim ne adu ga si sim ne kadi gi maru oi no hai ta ra ga di sai na ko prime gi ama ta ke bu hai ba ding sai sida sigi p by q de si kakna ba ya de na hai gre ko hai di si fraction gi mong da lai bani na sigi pot se ko sigi pot si fraction gi mong da lai bani na ina kakna ba ya de ina hai gre hai ba di si ko prime ne ani si kakna ba ya de hai bane ba ado hojik last sigi equation number 2 ga equation number 3 ga sida ta rai sina kai no har kan p je one hai ba di p je 3 ga x ka multiply to ba hai ba di 3 gi time table ne p je sida jong q jong 3y 3 gi time table da ne blai natra haibdi ani maksi mabani common factor 3 oine mon is 3 yawe mon is 3 ne yawe mon is 3 yawe sida ju ure ko sida q ji 3 ne divide tawi sida ju p ji 3 ne divide taw haibdi ani maksi 3 gi time table da yawe haibne adong sa ko na hai gi kan da di mabani ju ko prime ogdam kakna ba ke mi ade hai gre ado hojina 3 na kakna ba yai divide taw yai nom thok chale adu si pose landra lali ko haidi nga sai ko prime ogeda podo answer ji ko prime or tarak treba rational number or magadi ko prime or kakna ba yaroi dawne ba adu sida di ya sal ya ina thok chale ba adu si landra lali ko adu si la la bani nga sai x ya ko ina rational ne logi bodo la le adu no x rational oidre haidu ne yare ko last from ko si 2 siga sigi 3 lagi from 2 and 3 ko from q and 3 q hierarchy akoina
kay u phang ya from 2 and 3 ko P and Q are not co-prime oidre na haidi 3 na yen ba yarabani na ko 3 ki timetable da yaurabani na moi bani je co-prime oidre gantare ko which is not possible which haidi rational number oragali co-prime oiga dong neba aduna sida which is not possible oiba yadre haina yare ko aduna therefore x is not a rational number. X है rational number natre है. Sida answer loy bidiko. Adubu ngasai question da. There is no rational number whose square is 3 haibani na si ju isan ge sum yai ko. Aduna last ta isan ge hargana hands. Last ta I ge hargana hands. There is no rational number whose square is 3. Answer je low ya sida ko kitang bari sang bani adu si question ji na sang mo hole aduga 3 ga 4 ga do adana atem ba do hole ge kesu lu budana te da kitang sang mai wani ya ko sida